L-aktar li kienu jdejqu lil Daphne Caruana Galizia ma kienux il-kummenti tan-nies fuq il-blogs, imma blogs li kienu joħorġu minn Kastilja bil-barka tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat minn nies fl-uffiċċju tal-Prim Ministru li kienu jattakkawha. Hawn Caruana Galizia bdiet tħoss li issa kien l-istat li kien qed idur kontrija għax tikteb kontra min jabbuża. Kienet l-attivista Petra Caruana Dingley, ħabiba kbira ta' Daphne Caruana Galizia, illi stqarret dan meta komplit l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Caruana Dingley qalet li fl-2016 l-attakki ħadu bixra differenti u Caruana Galizia ħasset li l-avversarji tagħha ma kinux aktar dawk li kienet tikkritika imma l-gvern direttament għaliex ħasset li qed tiġi intimidata mill-poter. Il-blog ta' Glenn Bedingfield, per eżempju, kien wieħed minn dawn, anke jekk il-kritika ma kienx ġejja minn individwu wieħed. Wara Caruana Dingley telet tixed Gloria Beacom li kienet ukoll ħabiba kbira ta' Caruana Galizia. Beacom irrakkuntat kif kien hemm drabi meta aggredixxu lill-ġurnalista b'lingwaġġ abbużiv. Qalet illi darba kienu ċemplu lil Caruana Galizia biex toħroġ magħhom u kienet qaltilhom li ma riġitx iġġelhom iħossuhom skomdi u jispiċċaw fil-mira ta' ritratti mill-pubbliku. Intant, waraha beda jixed l-avukat Andrea Camilleri, ex-direttur ġenerali tal-MFSA. Meta ġie mistoqsi rigward il-perjodu li fih ġew pubblikati l-Panama Papers, għalli hu kien diġà tira. Iżda l-Bank Pilatus kien liċenzjat fl-istess żmien li hu kien mal-awtorità. Mistoqsi direttament dwar is-sistemi li kien juża Pilatus u insista li kull min irid iqarraq se jsib mod kif jagħmel dan u dan mhux neċessarjament kien jinqabad mis-supervisor. Fil-bidu tas-seduta l-avukat Jason Azzopardi informa lil bord li Corinne Vella oħt Daphne Caruana Galizia ridet tippreżenta xi dokumenti li kienet tkellmet dwarhom f'seduti preċedenti u fil-fatt hija telet tispjega dak li kienet se tippreżenta. Fost affarijiet oħra hija qalet li għamlet riċerka u tkellmet dwar ritratt imbabas li fuqu kien hemm wiċċ Daphne li nstab fuq il-profil ta' Facebook ta' Neville Gaffam. L-inkjesta se tkompli nhar il-ġimgħa filgħodu.